Патшалық шерішшенесіне кыжалдада мінбе бұлыжы республикара мүллешшене программы зем худагайыш. Тада келде хұжалық сенчейне ұсыраган зем кыжал мен жүхлі ұқша елме бұлдарыш. Күнберге темпленірек вести интервью каларыма бұқсан білме бұлдарадыр. Эфирдавыл шене хыбарзем хышын тұқырзе хетте вадырбилік минутра болі. Чуваш енре сырба хузан хюделев чикине тунызень паттарлықне халлана пірреміш кенеге күншіті көрчі. Ана нация библиотекинче пахаларыш. Пинге доғыржыр херіх пірміш шүлхегер күнне хаярдыш ман мускава илес хорушлық тұқсадырзан, Чилай регионда пірдіқ тамасыр хюделев чиккезем дума бұшлана. Чываштен шәрежін девол вишчір сақырвуны жүхрума дызылна. Візінчен сақырвуны жы танксене чарма бұлдараган тарын варзем. Хюделев чиккезене пәтембех варча каймазыр юлны халық вайебе жавна. Ажазембе херарымзем тада эшлеме бұлдараган сухаллы вадызем, хері хытла градус сивере вышлын тутлын шынжере таккана. Шагазаба чатса иртернезен баттырлықне история валли ширзағы варастезе, иртні жул шубашкардыш куладжизем пызык жуладухна. Тәрлі района шитсе ветеранзембе дөл бұлна. Візен тылры баттырлық историезене ширзаилна. Чи гозықлы азаилюзене шак икшір страницылы генегене кертна. Школа дезем, терле район зене жүрезе, онда пурнаган, панхигун пурнаган, шавығытра эшление шинзембе, калашнин, азилевезене, вот кенеге дузакларма булдарны, мажут папиде палая бала. Шаге жінде пызык эш пушланы негына білдірет. Мен жінде зесен кенегене пысадухны жүхне, вот ажазембе калашын жүхне, шаге же дунайзембе калашын жүхне, чунра пиде пызык хумхану жүралат, тада хавхалану адалан забырат. Мен жінде зесен шагында пиде азамлывый пур шагешре. Шаг азамлывый палах пире нумай же пурныша дуза бума майбаре. Унзер бушне манжутпа пиде тебр балая балабур шаг калажу унченхи ажазембе панхи ажазем хушинжи булны. Межендезем вазен хазен евырлахне, хазен эмеджезене, волвахатремецене панхи ажазне глазабаныде, палах вазен чунезене пиде хумхандарни туинат. Кенеген яваплы редакторы Хулари вәрене управлениен ердюже истории наукезен кандидатжы Дмитрий Захаров бұлна. Шкула жезем ширзаилны вачинзен азаилі візем тыткынланыне галатвол. Кашни жемьенех пырзадевні варжа историне шагынбек калавзем пуянладашыде. Манын кугамай сырхерін жәшлен жүхне, манын анде вун бір жылда бұлна. Шак вун бір жылды хер печен ке журда дыца бұлна. Печен яхюлна, әне неде суны ыты вылықчырлықтенде премеш шул варжы шулінже вылықты вылықчылықсемде бұлна, пахмала бұлна, вуд хутмала бұлна, шкула гаймала бұлна, пиде сиве, анне галаза бараджы пиде сиве хел бұлна дезе. Немешсем мускав патне житсе бұна, и шак шулдайнде үнүхненде радио бұлна, радио итлезе, качпа жевырма пиде хратым чедеть. Анне галаза барачы. И вара школа гайзан, школда урокла шивырзагатымчы. Вара учительница да варатмаш аджазенеде, хиргенне, чынахта пиде евар жулзем был полна. Хюделевчики нетуны зень баттырлығы жинжен калаза бамалы нумайға. Шавынбада малашне көш малалады зілі. Шаккенеге невара шидес вақытра ытларақ тирашпа хушсағыларыш. Тіл болура Олег Николаев пархадарлы әже худшынны хастар школа дезене тав худжезембе дислары. Чувашен галарым вали Алексей Енейкин, Владимир Синдеев.